Nicole rero kwa kundi abana bakoresha Facebook ko turi ku ishuri kandi twarigize abasirimu ngo batarya ibiryo byo ku ishuri. Fata phone ya Nicole yakunda gukoresha Facebook cyane, yari hot ari hot sinzi yari ari hot icyo gihe. Fata phone ye mitangira kuri Facebook, ibyo ntabwo yarabizi ariko abimenya. Fata phone njya kuri Facebook yiwe, none hari ukuntu abahungu bakundaga kuvuga wansuye ndeba umwe muri abo ngabo ndeba uri online. Mpita mwandikira hey ubu ndahari nagusura. Ahita ambwira when, ndamubwira nona. Okay, let me send you a ticket. Mpita muha nimero yanjye. Urumva ni gukoresha phone ya Nicole ariko wandikiye umuntu kuri Facebook kuri telefone. Kuri telefone niho nandikiye. So ndamubwira nyine ubu none anahita nza. Ahita anyoherereza 8,000 ngo byatiki. Ikanombe ku Gasaraba niho yaratuye, yari yamaye na location. Akimara rero kumpereza ayo mafaranga kuri telefone yanjye. Nahise mba online ya Facebook. Phone ya Nicole ndayizimya nyisubiza muri uyisubiza aho wari wayikuye. Noneho urumva Nicole umuntu yakomeje amubwira gute unyaka amafaranga bla bla, nzi uze kundeba ntuze. Umwana aza kwishura tubaza ninde nkurisheje telefone akakumura amafaranga. Ndaceceka. Ntabwo yarabizi karingi. Naracecetse pe. Ako nkumva nyine mfite ikintu kwishinja muri njye, nicyo kintu nakoze. Ugamije gushaka amafaranga. Very 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 weird. Nanjye byibuka nyine bikansetsa. Let's now give an apology to Nicole pe. You break the secret. Nicole mubabarire. Nicole ubabarire sitati. Anye ntabwo yari nje. Zero. Twari nasangiye ariko amafaranga. Twarayasangiye. Yibuke neza yena Naomi rwose nabajyanye kantine icyo gihe. Ku mafaranga watse ku izina rye. Natse ku izina rye.